एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बर'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। रायजो কি বিচাৰে অঞ্চলত শান্তি আৰু উন্নয়ন হয় না নহয় না গণ্ডগোল লাগে 80 জন মানুহে মহিলা মানে লক্ষ্মী बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन भिडिअनि गेजेरजों बेजों लोगोसे दावराव देख्रेब सारखौ कल खालामनानै बुथारनायनि खोथा फोरमायदों बा खोथा होदों दावराव देख्रेब सारा गावनो गावनि खुगाजों बुंदों मा फोरमायदों भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन बेनि सिगांनो डिआर फेरेंगा सारा रन्जन दैमारि सारखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों। बे बारावहाय जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जों लोगोसे जोंनि साद' कमरेडफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बर'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। दिनैसो सम मोनदों फेरेंगा सारा बै खोथाखौ बुंनो नाथाय जेब्ला एकर्ड खालामदोंमोन बै एकर्डनि समाव एकर्डनि लेखायै बे खोथाखौ मानो बुङासै जे डिआर नाब्ला सारा सुक्तिगारि हिसाबै जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारनांगौ आरो उदां जानांगौ बर' रायजो राजाखौ अनसायनो बर' हारिनि गेजेराव खामानि मावनो खाबु मोननांगौ नाथाय बै समाव बुङाखैमोन मानि थाखाय बुङाखैमोन नाथाय जेब्ला सासे सुक्तिगारिया सुक्ति खालामो एक्सेन्टि बियादामनि थाखायसो दिनै बे सुक्तिया जादोंमोन बिटिआरनि सुक्तिया रावबो सुक्तिगारिया जोबथेसालियाव थाया नाथाय सुक्तिगारिया जोबथेसालिनिफ्राय गनाबो जोबथेसालिनि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय गनानै बेनि उनाव बिथांनि केसा सोलिबाय थानो हागौ नो डाउट नाथाय बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरननाय जायाखैबा उदां खालामनाय जायाखैमोन जेब्ला सरकार थादोंमोन बा सरकाराव दङमोन नाथाय दिनै सरकाराव गैयैनि उनावबो बिथांमोना रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुनगोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै रन्जन दैमारि सारनि गोसोआव दुखु होनाया बे बेसेबां सैथो खोथा बा बेसेबां थोंजों खोथा मानोना रन्जित बसुमतारी सारा जेब्ला बिटिसिआव हाग्रामानि सरकार फैगोन अब्ला बिथाङा हाग्रामा सारनि गारियाव बारसोमनानै थैगोन होननानै बिथाङा फंसे खोथा बुंदोंमोन नोंथांमोना भिडिअ क्लिपफोरखौ नुनो मोनगोन आगोलनि निउस मिडियाफोराव नाथाय रन्जन दैमारि सारखौ दिनै जोबथेसालिनिफ्राय बख'वालासिनो इलेक्सननि सम फैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि खोथाखौ मानो बुंखौ दा खोथाया जादों रन्जन दैमारि सारा ओंखारनायखौ बयबो लुबैयो जोंबो लुबैयो आंथ' गोबां भिडिअ बानायखांबाय बेनि सायाव नाथाय बेफोरबायदि बुंनानै रायजो राजानि सिगाङाव मा फोरमायनो सानदों इउपिपिएलनि गासैबो सुबुङा हामा होननानै बुंनो थाखाय नाथाय रन्जन दैमारिखौ लानानै जे डिआर फेरेंगा सारा बुंबाय बे खोथाखौ लानानैसो आं बिथांखौ बुंनो थांदों थ' बेफोरबायदि दा खोथा बुंनानै रन्जन दैमारि सारनि गोसोआव दुखु होनानै बा दुखु होनो दा नाजा लोगोसे बेजों हाग्रामा महिलारि सारा गोबां खोथा बुंदों बेजों लोगोसे दावराव देख्रेब साराबो गोबां खोथा बुंदों भिडिअफोरखौ नायलां नोंथांमोना मोजाङै बुजि मोनगोन मा खोथा बुंदों। मैया एकथा 28आव आंनो नैबे नाम्बारनिफ्राय 8812859958 बिनिफ्राय एकथा 28आव आंनो औवारि भाई होननाय एबसु थानो मानसि एबसुनि आरोखि औवारि भाई होननाय बे आंखौ बे टाइमाव माने फन हरनानै सिगोदों आंखौ बुंदों दावराव बोराय नों मानो बिपिएफजों ओंखारदों नों मानो बिपिएफनि इलेक्सनाव ओंखारदों बेखौ बुंनानै बे आंखौ बुंदों नोंखौ गोदा माने नोंखौ खुथिया माने थुख्रा जों गोदागोन नोंखौ दोना जों नागारा होननानै बे आंखौ सिगिदों आरोखि दा आंनि गोसोआ बांसिन दिनै थुलुंगासिन मोनदों गोरासिन मोनदों जों बांसिन जरदार भाबै जों आवगायसिनांगोन ओंखायनो जों बांसिनै आं ओंखारनानै रायजो राजाखौ खावलायदों रायजोफोर रावखौ जों दागि गिनो नाङा सैथोजों आवगाय सैथोआ सानसे देरहागोन आरो दिनै सैथोजों आवगायनो थाखायनो जों सैथो बाथ्रा बुंबाय थानो थाखायनो दिनै जों दिनै बे फरजायाव फैबाय। जिल्ला सभापति जिल्ला प्रेसिडेन्ट ना सभापति মই ভাবিছো বেলেগ নাকি ভাবিছো মই এই যে খাইছক নাই এতিয়াও তাৰ কিবা কিবি লিখাটো কামত আহে কিবা যদি লাগে তাৰ পৰা পঢ়াত ল'লে আৰামত হৈ যাব হয় না নহয় হয়
কিবা ৰাস্তা লাগে ক'ৰবাত দলং লাগে ক'ৰবাত কমিউনিটি হল লাগে ফটাফট লিখি দিওঁ পাছ চেংচন না বিৰাট দামী নাই চিনাকি কৰাটো বেয়া হোৱা নাই আচল কথাটোই কৈছো মই না নহলে কোনোবা কোনোবা নাজানে নাই একজন দুইজনে জানে চবে জানিলে ভাল হয় না নহয় কথাটো এতিয়া চব চিনি পাল না কোনোবা কোনোবাই নাজানিছে আমাৰ খাইছো ডাঙৰীয়াক বিৰাট পাৱাৰফুল যি লাগে দিব পাৰে চিন্তা নাই দেই অকল ৰাস্তা লৈৰে মেলা কাম কৰিছে মই মিটিঙত যেতিয়া আহে কোনটো ফাৰ্ষ্ট লক্ষ্য কৰে মই যেতিয়া মিটিঙত আহে এই মিটিঙত কোন মানুহ বেছি হয় এইটো মই প্ৰথম লক্ষ্য কৰে যোনটো মিটিঙত মহিলাসকলে 100ত 80-70% হয় তাৰমানে এই মিটিংটো ছাকচেছ আৰু কেণ্ডিডেট ছাকচেছ বুজি পাইছে তাৰমানে মহিলাসকলক আমি কি বুলি ভাবো লক্ষী বুলি ভাবো জানে মিটিঙত এই মিটিঙত চাওকচোন মতা মানুহ কিমানজন আছে সব মহিলা 90% মহিলা 90% মহিলা প্ৰেজেণ্ট মানে এইটো লক্ষী তো 100% চিয়ৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ হৈ গ'ল কিন্তু মিটিঙত যদি মহিলা মানুহ কম হয় একদম বেয়া এইটো সঁচা একদম আপুনি চাওকচোন কৰবাত যদি মহিলা মানুহ অলপ হয় ইয়াত একদমবাৰে নহ'ব আৰু কিন্তু বিৰাট ভাল মহিলা ওলোৱা মানে কি লক্ষী একদম সন্মান দিব জানিব লাগিব আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমত আই মাতৃ মহিলাসকলক যেনেকুৱা ধৰণৰ সন্মান দি পেলাই কাম কৰি আহিছে আপোনালোকে চবেই জানে মানুহক কি লাগে ৰাইজে কি বিচাৰে অঞ্চলত শান্তি আৰু উন্নয়ন হয় না নহয় না গণ্ডগোল লাগে গণ্ডগোলটো নালাগে য'ত শান্তি থাকে য'ত শান্তি আছে ইয়াত উন্নয়ন হয় স্পষ্ট সবেই বিচাৰে আমাৰ অঞ্চলত শান্তি থাকক আমাৰ অঞ্চলটো উন্নয়ন হওক যেনেকৈ বেংগলোৰত ঘৰ বনাইছে ইয়াতো বনাব পাৰে টিকিলাত মই কৈছো আমাৰ বড়ো সমাজত বা বড়ো গাৰো ৰাভা যিখিনি আছে হাজং একেলগে এনজয় কৰিব পাৰিব টিকিলা এটা টাউন হৈ গ'ল ইয়াতে নিশ্চয় গেষ্ট হাউচ বনাইলে কামত আহিব হয় না চবে থাকিব পাৰিব চবে এনজয় কৰিব পাৰিব হাজং হওক হাজংটো একদম বিৰাট ভাল বন্ধু আছিল হাজংৰ লগত সেইফালে গাৰো পিছত গাৰো মানুহ ভাল ইয়াতেও বিৰাট ভাল বন্ধু আছিল আলফা এতিয়া বা কি হ'ল মৰিছে না আছে খবৰেই নাই এইখিনি অঞ্চলত বিৰাট ভাল বন্ধু আলফা আছিল মোৰ লগত এতিয়া মৰি গ'ল নেকি নাই যেন হওক আমি এই লাইনৰ মানুহটো অলপ ক'ব লাগিব না হয় না নহয় কিছুমান থাকিব নাথাকা নহয় থাকিব তেওঁলোক মই বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনালোকে জিকাই দিয়ক জিকাৰটো 100% মই ক'ব পাৰোঁ 100% যোনটো